Thirikari nene kuvitukira ministry ya urimi iri ivenya riria kugaciria urimi na thogora ya kahua bururi-ri. Mweri wa kanana mwaka muthuru, minister wa urimi Peter Munya ni athondekire kamiti ya mwanya iria yaverwo uigĩrĩrĩki wa kũngania mawoni ma arimi maundu maria mangienda mekwe niguo magunike urimi wao. Kuri miaka ya 80 bururi wa Kenya no avotaga kwendia tani 120 wa mwaka, no riu uvotaga kwendia tani 44 kuri thoko ya mabũrũri ma nanja, amu arimi engi ni matiganirie urimi uyu kumana na athara iria makoragwo magitungana nayo. Tunae kurima tukona kiria turagwata kuma kahua kau getu ni kindu wana gitangi vota wana gutugurira iratu kana gutugurira rangi ya iratu ruguku turathie na nginyi na ndeto icio timbega wana bara banini. Koguo tugauka tari mucemanio rio turaukite kuga atiri no atwende kahua getu kagurwe na njira mbega. Urimi wa kahua ni urimi muthuku muno na ndise tigano cenjiru aba mundu munini ndangioka kawari twendagia kahua tugeterera mieri 7 tugikona mbia na mwana kio no urenda mbia nie ni na ng'ombe ni na nsokandamia mwana kio na mubaka oga agetagirira mieri 7 endia kahua tiniria akagia mbia. Makiaria mari kaunti ya Embu kuria megucemanite na arimi a kahua, a member a kamiti no maugite thirikari iratanya gukorwo ikirwa na turiane thogora ya kahua undu ugutigirira murimi ni agakoragwo akiamukira mbeca ciake imwe kwa imwe. Mondo ya 1970s ni arutire wira na njira njega. Icige ciothe tuganireirie ciothe nicio ithukitie urimi wa kahua tondu ndungimenya andu maumite mwena uriku. Kuri maretwo brokers, kuri millers, kuri financiers, kuri marketers, no munene riu hau no tokoretie hau niho thina uria munene uri. Wavo a member kamiti no ni mendekithitie mwigana wa thathaiti cia kahua unyivwe niguo kunyivia mavuthiri ma mbia cia arimi, guku arimi nao makiendekithia kamiti no yambike mawatho ma gutigirira thathaiti cia arimi ni ciatongorwo wega. Society iria ikoretwe inini mwana cia factory imwe gitwa society ni turenda kupendekeza kwe waziri society icio tuicokanirie vamwe ikorwe ina vinya niguo mbeca itigakoragwo igitumika na kunja maunduri mengi. Gukora mu kamiti ekarite society of 18 years na gwatwa kuthuranwa nituthurani na factory level twathie wabicire kuthura chairman akendia ng'ombe akaria akaunga aria mathurerwe factory agacoka ringi with that mutindo ukona aikuo of 18 years 19 years na chairman uyu nugendaga kwaria na mira uria magukomba mbeca ona kamiti aenge matimenyaga. Mwakari wa 2016 President Uhuru Kenyatta ni athondekire kamiti ya mwanya iria yari rungu rwa Professor Joseph Kĩya ya guthuthuria mathina maria arimi makoragwo makivitukira, na riu arimi aya maugite mendekithia maria maraveca na kamiti ino matigateanirwo na marutithwe wira. Utuike watho haraka toria maria mamanjani marekikire na haraka na turavoya matikathie kuiwa maciovure tondu tuyonu ma tax force mengi muno twaka tukauga tukeka the implementation is not there. Twatikitha cia tutaruko tumire maundu limeto twauka tutigire na kumigundari twauka guku tuke twaliririo voro to support the tax force but tutina ma kana tax force ino te pana ndo turanywa voro kena thira. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Beta kwa Peter Mungai.